Lesnik, lješi ili šuman jesu gospodari svih šuma. Za lesnika se smatra da voli glasan smeh. On voli da viče i da peva. Smatra se gospodarom svih životinja, ali najdraži mu je medved zbog njegove snage i njegovog prodarnog glasa. Smatra se da lesnik voli da se rva sa medvedom. Lesnik može da zbuni ljude koji idu po šumama i zbog njega mogu da se izgube, pa ih tera da lutuju u krug do iznemoglosti ili dok neko ne shvati da je lesnik u pitanju, pa obuku naopačke svoju odeću i mogu slobodno da nađu svoj put. Lesnici vole sve što je bučno i naopako. Lesnik jeste duh prirode i šume. Smatra se da u najdubljoj šumi može biti ogroman, poput najvećeg drveta, a na samome kraju šume može se smanjiti i do veličine žira. Lesnik može da menja oblik, ali se smatra da liči na polu čoveka, polu životinju. Pa postoje razlike između slovenske slike o lešiju, ali se uglavnom smatra da ima kopita i rogove, tako da poprima oblik i drugih šumskih mitoloških bića i bogova indoevropske kulture, poput Pana, Satira, Fauna i drugih. Ponekad se smatra da lješi može da poprimi potpuno ljudski lik, ali da nema obrva ni trepavica, ili da nema jedno oko. Smatra se da poput Satira, koji privlači svoje nimfe fruom, tako da i lesnik voli žene i voli da igraju kolo oko njega, i smatra se velikim ljubavnikom. Les je staro slovenska reč za šumu, po kojoj je i dobio naziv. U okolini Leskovca postoji običaj da su ljudi išli uoči Nove godine od kuće do kuće, a njihov vođa je bio maskiran i nazivali su ih lesnici. Obučene vođe bili su obučeni u ovčje kože, imaju rogove i životinjsku masku. U jednoj ruci nose drvenu sablju, a u drugoj drenov štap. Kad stignu pred kuću, oni bučno ulaze u kuću i galame. Igraju, skaču, svuda zaviruju i udaraju štapovima o pod i o zidovima. Mašu svojim sabljama, terajući karakondžole, i zadirkuju maskiranu snašu, preobučenog muškarca. Lesnici se smatraju pored zaštitnika šume i da su zaštitnici pastira i stoke. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Zdravo!